Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah, umdala wey'nsuku, umenzi wento zonke zibe nani nonke. Uyabona le kithi mina la engiqhamuka khona, indoda mangabe isishayiwe ikhanda selopha, iyayivuma induku ithi maluju bese iyayekwa ungabe sayishaya. Angithi benincweka benidlala umdlalo, uyayibona? Kodwa indoda nje mayisithi maluju ungabe usayishaya, futhi indoda mayisilele phansi ayishaywa futhi. Yabona? Umlayezo wami uqondephi? Uqonde kubafowethu bamaNazaretha nabafowethu bamaKristu. Ngisaphinda futhi bafowethu, konke engikwenzayo inhloso yami hayi ukuthi ngoba ngiyanidelela noma ngifuna ukunehlisa isithunzi noma ngifuna ukujivaza izinkolo zenu noma izinkolelo zenu noma amabandla enu noma amasonto enu. Kodwa ngifuna ukunivezela ubufakazi beqiniso abaningi benu abangalazi. Kube kuwe ukuthi wenzani wena ngalelo qiniso lelo. Uyabona? So manje ngithi mina bafowethu bamaNazaretha bengilindile ngithi nizongichallenge lutho. Bafowethu bamaKristu bengilindile ngithi nizongichallenge lutho. Bafowethu bama-Watchtower ofakazi bakaJehova bengilindile ngithi nizongichallenge lutho. Bafowethu bamaRoma bengilindile ngithi nizongichallenge lutho. Lokho mina kunginikeza umqondo ukuthi niyangizwa ukuthi ngithini, and lezinto lezi enginitshela ngazo niyazibona emibhalweni la enginibonisa khona. Incwadi yokuthi kumele kugundwe ngayitshelwa amaNazaretha uNumeri 6, ngayitshelwa amaNazaretha ukuthi akumelanga babe nezihluthu, ngayitshelwa amaNazaretha. Yayibona? Kodwa still amaNazaretha still awagundi, asekhona agundayo. Asekhona agundayo, ngayitshelwa yiwo amaNazaretha. Yabona? So nginombuzo nje straight nje forward ongajiki indawo. Abafowethu bamaNazaretha abaningi bathi bona abasakhonza uShembe ngoba sebebonile ukuthi ukukhonza uShembe kurong, sebekhonza uJehova. Basho njalo bathi sebekhonza bani? uJehova. Ukuthi uthi ke umbuzo wami, lo Jehova lo enimkhonzayo imuphi? Yilo ngizothi ubhemtsango, ngoba phela iBoxer neBB ngalezi ayikhathi zakudala zazingekho, kodwa insango into endala. So ngizothi ubhemtsango phela ngoba lithi iBhayibheli wayephuma intuthu umusi emakhaleni evutha umlilo emlonyeni. uJehova kusho mina, kusho iBhayibheli lithi wasuka lapho wagibela phezu kwengilozi, ikherubi phela ingelozi noma iserafi ingelozi, wagibela phezu kwengilozi wandiza uJehova. Yabona? So manje umbuzo wami ke kumaNazaretha ke manje ngoba athi awasamkhonza uShembe, asekhonza uJehova. Lo Jehova esikhuluma ngaye uye lo owayebhemtsango, aphuma umlilo emlonyeni, agibele phezu kwengilozi, andize ngengilozi, ngingathi ugibele ihashi phezu kwengilozi. Uye yini loyo? Angazi noma mhlawumbe ukhona omunye. Yena lo futhi othi abantu abaphuza utshwala, baphuze badakwe bahlanze bawe bangabe sasukuma, uye yini lo Jehova lo okhonzwa amaNazaretha? Bese ngiyabuya ngiza ngapha kubafowethu bamaKristu. Lo nkulunkulu lo enimkhonzayo imuphi? Ngoba mangivula mina iBhayibheli incwadini yabaLevi ithi ubaba akangalali nezingane zakhe noma nendodakazi yakhe. Indodakazi ayengambuli ubunqunu bukayise, ubaba angambuli ubunqunu bendodakazi. Manje lo enimkhonzayo imuphi? Yilo ovumelana nalomkhuba loyo esikhuluma ngawo. Ngoba phela mawuvula incwadi kalokuzana kaGenesis ithi wababusisa abantu abenza lowo mkhuba loyo. Umuntu owalala namadodakazi akhe, amadodakazi akhe amphuzisa utshwala, alala naye womabili, wawakhulelisa womabili. Okunokuthi uNkulunkulu ke aqalekise leso senzo leso samadodakazi la alale noyise,
wawabusisa lawo madodakazi. Kuthiwa kunezizwe ezaqanjwa ngalawo magama layo, alawo mabhastela lawo, lezo ngane lezo ezazala kulobo bufebe lobo, ingane ilala noyise. Kuthiwa namhlanje kunezizwe ezabizwa ngalawo madodana azalwa elawo madodakazi lawo omabili. So ngiyayibuzela nje kumaKristu ukuthi uye yini lo nkulunkulu abamkhonzayo noma omunye. Bengiyibuzela nje. Ayikabi. Angibonge ke ingane zakwethu. Ngiyabonga kakhulu.